Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nonge gushima Imana muri iki gitondo. Imana itugire neza muri iki kiganiro morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Nkuko bisanzwe rero muri kumwe nanje Arsene Ndikumana muri uyu mwanya mwiza wo gusenga. Ndizera ko Uwiteka akomeje kubagirira neza kandi akomeje kubarinda. Haleluya. Abakomeje kwizera Imana iraza gukora ibitangaza kandi tuzokumva ubuhamya butandukanye bw'iby'Imana iriko irakora. Nshuti yanjye, iki cyumweru Uwiteka yadushize ku mutima gusengana namwe mwese mufite ikibazo cy'ubugumba cyo kutabyara. Niba by'ukuri ufite kino kibazo cyo kutabyara, umaze igihe runaka utarabona urubyaro mu buzima bwawe, ndakwizeza ko Imana iza kubigukorera. Imana iraza gufungura inda yawe kandi uraza kubona urubyaro. Hari naye nyinshi cyangwa se ubuhamya bwinshi dufite bw'abantu Imana yakoreye ibitangaza, twagiye twumva batabyara ariko Imana ikabakorera ibitangaza bakabona urubyaro. Nanjye ubwanjye mfise intahe y'umuntu waduhaye icyifuzo ko tumusengera, yarakeneye urubyaro, yaragerageje kwiruka hirya no hino, ajya mu bapfumu, akora ibyashoboye byose ariko biranga. Turamusengera, Uwiteka amugirira neza, amuha urubyaro. Uyu munsi ni umubyeyi ufite umwana. Turabishima rero Imana. Rero dukomeje kuba mu byo gusenga. Nawe niba uri muri iyo kategori y'abantu batarigira babona urubyaro, ushobora kwizerana natwe muri iri sengesho ry'umwanya mutonya gusa, Uwiteka agakora ibitangaza. Kuba rero uri ingumba si we wa mbere bibayeho, byigeze kubaho kera cyane, n'uyu munsi biracariho, ariko abantu bakomeje kwizera Imana, Imana yabagire neza kandi baha urubyaro. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samuel wa mbere igice cya mbere, turaza kuhasanga inkuru twese dushobora kuba tumenyereye y'umudamu witwa Ana. Iyo usomye Samuel wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 2, Bibiliya iravuga ngo yari afise abagore babiri, umwe yitwa Hana uwundi yitwa Penina. Penina we yarabyara ariko Ana yari ingumba. Urumva ko Ana yari afite ikibazo cy'ubugumba, kutabyara. Birashoboka ko ubu bugumba atari we wabyiteye, ariko Bibiliya tubwira ngo byari byaturutse ku Mana. Iyo usomye ku murongo wa 5, Bibiliya iravuga ngo ariko Ana yamuha umutigiri ungana n'iyabo kabiri, ngo kuko yamukundaga, ariko Uhoraho yari yaramuzibye inda. Nituzi impamvu Imana yarazibye inda ya Ana, ariko icyo dusomye hano nuko Ana inda ye yari ingumba abitewe n'Uhoraho. Ntago tuzi impamvu. Rero birashoboka ko nawe ufite kino kibazo cy'ubugumba, ntituzi niba cyaturutse ku Mana cyangwa cyaturutse ku badayimoni, ariko ndakubwiza ukuri, hamwe no gusenga, aho ikibazo cyawe hose cyaba cyaturutse, niba ari ku badayimoni cyangwa se ari ku Mana, nukomeza kwinginga Imana, Imana iraza gukora ibidasanzwe. Iyo usomye ku murongo wa 11, Bibiliya iravuga ngo asezerana isezerano ati ewe Uhoraho nyene ingabo, niwaraba umubabaro wanje, incoreke yawe ukanyibuka, ntunyibagirwe jewe incoreke yawe, ukantabaza umwana w'umuhungu, nanje nzomuguha. Uhoraho aba ari we uwawe kuzorinda apfa, kandi nta rupfuhe ruzomugera ku mutwe. Ana turabona ari gutakambira Imana, abwira Imana ngo Mana, numva umwana w'umuhungu nzomugwa, akorana isezerano n'Imana. Iyo usomye ku murongo wa 20, Bibiliya iravuga ngo igihe kiragera, Hana asama inda, abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli, ati kuko namusabye Uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Urana ko isengesho rya Ana ryakoze igitangaza, nubwo inda yiwe yari yarazimye, nubwo yari ingumba, ariko gusenga kwe, kurira kwe, kwinginga Imana, kugaragaza umubabaro we, Imana yamukoreye igitangaza, imuha urubyaro. Nshuti yanjye, iyi Imana yabikoreye Ana, nawe ushobora kubigukorera uyu mwaka ukarangira utwite, ubutaha ukazaba ufite umwana, cyangwa se Imana ikagira uko ubigenza ariko ukabona urubyaro. Izirane nanjye muri uyu mwanya, wakira igitangaza, twinginga Imana igukorera igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ndasengera ubwoko bwawe, ndasengera umudamu ufite ikibazo cyo kutabona urubyaro, aho cyaba cyaraturutse hose. Mwami, ndamusengera mu izina rya Yesu Kristo, ufungura inda ye, yakira urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Wakire urubyaro kandi ndayifunguke, ubyizere, ubihagararemo, ubigenderemo, uzona bisohora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mugire umunsi mwiza. Shalom shalom.